May payabak po kaya kayungan bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Pagsabi mi po na isulod yun lang masalese, rin kaya kayong face mask, hanggang mayari po ing misa. At agkatanla po rin malda na makyabe tamo po makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Imparitan po magmisay Reverendo Padre Mark Anthony M. Torre Carrion.
Mititipon tangin kilagyo ng iba, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Kapatad, pinili na ng Diyos iba agpangking para sa nat pepa banalana king kapamilatan ng Espiritu na ban maminto king Heso Kristo o kang Heso Kristo layon melinis king pangapasikan king dayana ing grasya ampong kapayapan mantabe sanang labis-labis kekayungan At kay kaante mo rin. kakalaguran kong kapatad, ngeni kambening mabilog abanala kapulungan pagmasusyantaya ing solemnidad ning Immaculada Concepcion ning Indong Birhen Maria. Ami pangagling alang bakas kasalanan ban maging karapat-dapat a pagkasautan ning kabubugtungan ay anak ning Dios ing ginutang Heso Kristo. Ngeni pagmasusyantaya naman impangatatag ning kakatamong parokya, Holy Rosary Parish, amponing Balen Angeles. Inyang ika-8 ning Disyembre, banuang 1829. Ganiting kapag masusyan ng Eucharistia, anting metong abalayan na pasalamat kaya katamuyang puriyan, ampong pasalamatan ng Ginoo, karing sablang grasya, ampong pakamal, apig kalob na king kakatamong parokya, ampong balen, karing nilabas at daratang pangbanwa, king kapamilatan ding pamamilatan, ding kakatamong patulunan, ing kakatamong patrona ampong Indo ning Santissimo Rosario la Naval de Angeles, ing Anghel de la Guardia, ampo iyapong mamakalulu. Kabang pagsadyan tayang pagmasusyaning misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala ring kasalanan tamot, panigapu tamo king Ginoo, ing patawaran ampong pasik na nga nagkatamo. Itamongan po, magkumpisal ko. At kay kapatad, imikasana ko. Kingisip, amano at dapat, at miyaliwang kakulangan. Ulanita, ipanay kapuko, ka Santa Mariang Kapilan Manbirhen, karing sablang anghel ampong santo. At kay kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king kapatawaran na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O ibaming mayupaya, si Diame ing Birhen Maria, ban maging karapat-dapat ng induning kakanganak, dinakemeng makapauna king kaligtasan, yatad ng Kristo kapamilataning kayang kamatayan, at pepanatilyan meng alang bakas kasalanang, iba't pa king mumuna ng penandit ning kayang pangakagli. Sa upan mo kaya sana kapamilatan daring kayang panalangin, ban mi biyebye keng mitmong kalinisan harapan mo. Iti adwan mi keka, o Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibye ampon magari kambemo, king kameto nga ning banalay Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Ing ginong Diyos, inaus ni ing tao, at nga na kaya. Nuka rin ka, at ing tao nga nang mekibat, dimdamda kang daratang king mula. Ikit ko king lubas ko, inya sinalikot ko. Nino ing sinabi, king ika, lubas ka. Nga nang kinutang ning ginong Diyos. Mengan ka, king bunga ning dutong, abinawal kukeka, ane? Mekibat ya ing tao, ing babaeng binye yung akayabe ko, yaing minye ka na ko, king bunga, at mengan ko. Ing ginong Diyos kitnane kanito ing babay. Bakit depatan mo inganti kanyan? Mekibat yo ing babay. Ing ubingan, linin lang nako, inya mengan ko. Ing ginong Diyos sinabi na kanito king ubingan. Uli ning depatan mong yan, misumpa ka karing sablang animal, malyap man o matunod. Igapang may ngatsan mo, at king alikabok ka, mga biyayan, king kekaban, ning biyemo. Ibili ko ing pamikasama, pilatan mo, amponing babay. Pilatan ning palipi mo, amponing palipina. Ya, panasakita na ka, king kekang buntok, at ika, panasakitan me, king kekang sakong. Ing tao inawas ng Eva, ing kayang asawa, uling niya ing imada, dig sablang mabye. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalitanan niya yung bayong dalit ng Ginoo. Uli ring makapagmulala ng dapat. King sarili ng upaya, king banal ng sikanan, ya ing migdalang kaligtasan.
Ginoo, pepakit na ingkayang kaligtasan, lintad na ingkayang katuliran karing bansa, ena kakalingwan ing lugod nga't katapatan, king meto bale ng Israel. Ding sablang sepo na ning labwad, ikit da ing kaligtasan ing kakatamong Diyos. Puryan meng mitmong tula ing Ginoo, o meto labwad, ikulyo mo at idalit mo ing kekang tula. Pamamasang iba't king sulat ng Apostol Pablo, king kapulungan ka rin, Efeso. Mipuriya ing Diyos, ay paning ginutang Yesu Kristo, amig kalub kaya katamo, king uli ning pangayagong tamo kang Kristo, king sablang kalam ay espiritual ning banwa, bayo ya pa melalang ing meto sikluban, pinili na nakatamo, king kapamilatan ng Kristo, ban maging banal, at alang dungis, at mibibiyekit mo ang lugod, king harapana. Telaga na nakanitapang minuna, ingampuna nakatamo, antimong anak na, king kapamilatan ng Yesu Kristo. Iti, yaing malugod ng parasan at sarili ng kaburian. Banding sabla, puryanda, ing maligayang grasya, amalam ng pigkalub kaya katamo, king pangayagong tamo, king kayang pakamalan, anak. Ing sablang bage, mararapat agpangking telagan at kaburyan ng Diyos. At pinili na kaming maging sarili ng balen, king kapamilataning pangayagong mi kang Kristo. At iti depatana para king sarili ng paksa, ama na lumpakan ketang inari na naking lubna, manibat pa kanitang kamumulan. At telaga na kaming maging mumunang diling manalig kang Kristo, para king lalo ng ikaligaya. Ing aman ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Bapo Maria, mitmo kaking grasya, ing Ginoo at tsukeka, nuan kakaring sablang babay. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ingino manatiliya ke kayo. At kailangan Pamamasaking maya pabalita, agpangkang San Lucas. Tiburane ning Dios ing Anghel Gabriel king meto nga balen ning Galilea, amilagwan Nazareth. King meto nga birhen a makatangunang maging asawa ning metong ang lalaking milagwan Jose. Meto nga palipi ning aring David. Ating lagyo na ning birhen Maria. Karas ning anghel sinabi na kaya, tumula ka, ikang kitmuan grasya, ing Ginoo at syukeka. Tuwan ka karing sablang babait misadyayang emonano o misdanyang emonano'y Maria, inyang dimdam na ingamanong antikaniti. At isipisipa na nung nano kaya kabaldugan iting pamamuge. Dapat sinabi na kaya ning anghel, Maria, katatakot, uling kalugod-lugod ka king mata ning Dios, lawan mo. Kaglika at ibayit me ing metong ayanak a lalaki, at ing ipalagyo mo kaya Jesus. Maging maulaya at mayawos siyang anak ning kakatas-katasan, ibyan na kaya ning Dios ing trono ng David apipumpunan, mag-ari aking balen ng Jacob kapilanman, ing kayang pamag-ari alang kapupusan. Kitang ng Maria king anghel, makananong mapalyari tingening ako, metong kong birhen. May kibat ya kaying anghel, ing Espiritu Santo ti payag kaya katingupaya ning kakatas-katasan lilunga na ka. Inya ing anak amibayit kaya kabanalya at mayawos siyang anak ning Dios. Lawan mo ing kamag-anak mong Isabel. Busal ning kayang ketuan pengaglinya naman ning metong ay anak alalaki. Kanam na ng bulan ngeni. Lipat ning sasabyan daring tao king bawugya. Pablasang para king Dios, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kong alipa ning Ginoo, marapat kabad kanako, anting gigkas mo nga mano. Kay bat nanita, likwane ning anghel. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Pasibayo po, good morning kaya kayungan. Good morning, Father. At masayang kapag masusyan na po, umunan dili, ngayon pong solemnidad ng Immaculada Concepcion, kaganakantaya rin po yung kakatamang founding anniversary ng parokya at yung kakatamang pong balen. Kaya hindi po king Angeles niya sa parangalan at palakpakantaya po yung kakatamang Ginong Mayupaya. Nigtaw ko po kanyan. Ay, rugo. Tatana balibago na eh. Metong po kareng mawawala ka nung business kaya katamo, ilapin po deng repair shop. Deng magkumpuni. Nung lalawen mo po kano, kareng aliwang bansa, potang mesira ni di takmong diferensya king karelang iban dyan. Halimbawa, appliances, ug seda nala, kabit nala king harapan ning baleda. Pero kay katamo, alipo. Nung pwede ya pa, ay, pwede ya pa. Nya sa takit mo, naghahasa nung mapurol lanen taraming kaya kang gagamitan na kutsilyo ating kampuntalan manasaya atin kaya katamo po tang may siraying susi mo may lubya, may pakliya mo na nalilang tandor na malya pa repair may tang susi atin po tang may sirala rin kaya katamong gadget, cellphone
ay makapantun ka. Ken mon lelelele ating mag-repair. Ne? Karening kay katamong gadget. Minsan po kano, ating metong pari. Ining pari ngayon ni mahilig po makipamiesta. Ne? Makasalamin niya. Liwa po ako ito. Mayag katya po. Mayag katya, after na nimbinyag, so paugtuan. Muntayag kaya tambale, pawugtuan. So, itambale po, may kasadyalang pamangan. Baloy naman po, potang mamangan ka. Ne? Muking lisangan, pero uling kakanyamanan ka, may papawas ka. May pawas si Father. Nanong gawa na po ni Makibale? Kingwanay tang kayang electric pan. Ne? Linwal na po itang kayang electric pan. So, ini pong Makibandi Kimbale, akalingwaneng sinindi. Oy, Father naman po, uling komportabli na karela, siksak ne, pinindot ne. Number 1. Kapindot na kinumber 1, o lalabulya mo. Pinindot na yung number 2. Ay, wala mo, kantaya mo rin. Pinindot na po yung number 3. Ay, lalabulya, same ya mo po. Puri na sabihan si Raya. At inyang kai, ikit na po, dintang na itang Makibale, linoklok ya. Siyempre po yung pari, ne? Naman po makasarili, padurot kaya pa yung electric pan. Pinindot na itang gulot. Nasabi na itang electric pan. Tuk, tuk, tuk. Po, gagalo. Mary na ining pari. Ikit na ni Makibandi, mong, sorry po, habi na makanya. Po makanya na i-operate yan. Nanong gawa na po nito Makibandiking electric pan kitambale. Pintala na itang electric pan, ne? Sepukane. Kasapok na po kitang electric pan, ina na yung masalese. Sabi ko po kaya kayo, wamong makanya niya i-operate. Lawan niyo po, ne? Sigurado po kayo murim po, ne? Makanya, then tibyo pukpukan nyo lang makanyan. Dahil electric pan nyo. Hanggat pwede la pa, may pawag sayang la, ne? Lalo na po, potang yung renegalo de keka. Potang lalo na, ing meto nga bagetin yung sentimental value keka. Puri nang sabihan, importante ya. Yaka yuyugse. Nung atin pang paralan, bang sa lesson at samasan niya, yan ing kekang gawan. Agyam pong king tao makanyan. Inyam pong mi bayit take tiking yato nga iti, atin tamo pong kasiran. Ing kasalanan ayaman na tamo. Pero, atin pong pamaglarin ang mga palyari. Yapin po kapamilatan ning kakatamong pangabinyag to wash away our original sin. Pero kay ba't na po nini, ning kakatamong pangayos, pangayimo, pangalinis king binyag, na po buring sabihan, iyarina. Ne? Mapupupos ka rin. Bakit? Uling eneman po mila ko itang kekatamong Canaan, our vulnerability to sin. Niyasat parating at suya. Yan naman po isan Pablo. Ne? Yan yung sinabi na. Ne? Nakanuaintin dyan king sarili na pagkapilita ng lumawot king kasalanan, pero makagawaya pa mo ring marok. Sabi na, for I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Ne? Our spirit is willing, but our flesh is weak. Pero yung kutang, kakaluguran kong kapatad, kenya ba talaga makaparikil ing tao, king kasiran? Is this how God originally created us? Ganito ba tayo nilikha? Makaniti na katambalelangan ning katamong Diyos? Definitely no. Uling sabi napin po ning libro ning Genesis, God created us in His own image and likeness. Lela nga nakatamo ning Diyos, puro alang bakas ning pangasira. Kaya nung sasabihan dare nga liwa, ne, natural kasi kana ako po, patawaran nyo ko po, natural kasi kintao magkasala, puwari mas masanting nung sasabihan tamo, natural ke katamo ing maging mayap. More than for man in sinning, what is original in us is to be and to do
good. At ini po ing masanting aakit tamo na importansya ning kakatamong kapag masusyan ning solemnidad ning Immaculada Concepcion, the solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary. Tandaanan niyo po ning pengagli ing Birhen Maria. Ikitok yung Facebook, sabi na may ngutang ya pa mo. Ne? Kinagli yung December 8, may bayit yung December 25. Ne? Ing Birhen Maria yung pengagli keni, ing imanay Santa Ana, ya po ing immaculately conceived. Ne? That once again, we are reminded of our original goodness, of our original state, pure and sinless state. That our Blessed Mother, ing kakatamong indong Birhen Maria, pepakit na masalang-masala na nung makananuya ing original alupa ning pangatawo. Ing tawo naman po talaga marinat. We were created and made pure. Again, in the image and likeness of God. At ini po yung panawalan tamo anting Katoliko Kristiyano. Mary, at the first moment of her conception in the womb of her mother, was free from any taint of sin. She was sinless from the moment of her conception and throughout her life. Inyasa, sasabihan tamo po siguro ngayon, sana all. Mapapasana all ka na lang. Ne? Pero eko pumigaga ka, baloyo po, ne? Ini, naman uling because of the merits of the Blessed Mother. Alaya pa pingewa, ne? Alaya pang agawa, king biye. Pero, kakaluguran kong kapatad, ingkeyang pangakagling alang bakas tungis kasalanan, napauling Maria, pero pawuli na ning Diyos. Hindi dahil sa ginawa ng Birhen Maria, pero dahil sa kung ano ang ginawa ng Diyos para sa Kanya. She was sinless, immaculately conceived because of God's initiative. Kakaluguran kong kapatad, ining maya pabalita kay katamo, lawen niyo po, nung naning ararapat na ning Diyos, king mesirang pangataw, king masisirang pangataw, that God's grace can reform, repair, and transform us into something beautiful, into our, going back to our original state. Kaya po, etamo po isipan, madalas keni tamo tutok nang, agana ko mo keni, ang gana ko mo keni, alo ko kuning asawa ko, gana ko siguro keni, ang sakit na ako buntok, ay ini melulong ko kimbisyo, ang gana ko siguro keni, ang gana ko siguro keni, bulakbol ko king eskwela, lana akong parasan masanting, halipo, atin pa, malyarya pang malarin yan, pauli na ning grasya at kalam na ning Diyos. Malyari tapa po. Pero ano po yung kailangan tamong gawan? This is an active participation. Remember? King kakatamong ibanghelyo, king kakatamong ibanghelyo kakaluguran kong kabatad, nahaning gewa na bang ing Birhen Maria, apagpatuloy na ing biye, alang bagas kasalanan, meging mapamintuya king Dios. May it be done to me according to your word. Then finally, kakaluguran kong kapatad, bakit kailangan na waring alapang bakas kasalanan ning Birhen Maria? At itamo rin po, bakit pagkapilitan tapamang imilako ing pamikasalang ini? Because this was done in Mary because in view of her role, active role in the history of salvation. Ano waring role na? Yapin po ing maging indu ning Diyos. Nabelita na ning anghel at mi paltutu keya. This is necessary, to be immaculately conceived, to be cleansed, to be repaired, to be in that state, kailangan to fulfill her mission. And this brings us to the assurance, itamo rin po, mission tamo, maging muktot, dala niya yung Ginong Hesukristo,
Pero bilang Magdala king Ginoo, bilang metong apengari, bilang metong memalen, siguro bilang metong magtinda ka rin, magobra ka rin, ne? All of us, ne? Atintangan mission king Bie. Pero our celebration is reminding us na ing Dios nakatamo paboren. Di na nakatamong sapat a grasya. Ban kanita, kamo ma-repair, malinis, maging masalese. Pero to carry out the mission here on earth, ne? Mas masalese, mas masanting to accomplish our mission. Sabi na ning kay katamong ebanghelyo, ne? Ing sabla naman apayaryana ning Dios. He can give the necessary graces para kay katamo. Bang kanita maging mayap kan tao. Kami gagana ka. Katatakot. Inyasat magtiwala tamo king kay katamong Dios. Kapatad, ini po sana ing lakwaning kay katamong selebrasyon na libutad ning pangasira ning kasalanan, ning kainan, ning tao. God is capable of transforming us and lead us into becoming in our better self, to be in our original state, and that is goodness. And He assures us na ipagkalob na yung grasya, kalupa king Birhen Maria, ami kapnuan king grasya, so that we can cooperate in His divine plan here on earth. Amen. Talakad tapong eni, at ipasyag tayo ing kakatamong kasalpantayanan. Tamongan po sa salpantaya. po, King Joseph, pangmayupayang tutu, lina lang king banwatiato, at kang Yesu Kristo, anak ng bugto nga ginutamo, pengagli king upayaning banal na espiritu, ibait kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katlungaldo, sinugliyang nebie, pepaitasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung karing mabie ang pong menga mate. Sasalpan tayo ko, King Banal na Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawa daring kasalanan, King Pangasubli ng mieding mete, at King Bie Alananga. Amen. Timawan at pinili ning Diyos, ing Birhen Maria, karing sablang babay, paulining kayang kasalpantayanan, ning kayang kapakumbaba na kapanaligan kim pangako ning Diyos, matupadla. Pasawop take at nga tamo pong sumabi, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kapulungan ng Diyos, kasumagin ng kasakitan at mabilis sa pamagbayo, king kekatang panahon, sana milako pagasa, nunemit muyang tiwalang manaya, king panyatang na, king ligaya ng Kristo, nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring Kristiyano, ring sablang bansa, misan metong langan sana lalam ng pamagreyna ng kekatangin du, nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring hanggang pengaring babae, ipakita sana ing maragul alugud karing karelang anak, antimo ing pepakit ng Maria kang Jesus, nga tamo king ginuning Ginoo. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring hanggang kayanakan na dalaga, tanggapan da sana king ing kahinhinan at kalinisan, migite palak aulaga, kesa aking makayumot ng pita ning yato, nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para kaya katangan, ing lugod ta kang Kristo, di na nakatasa ng sikanan, ban apakyapusan taya i Maria, ing ganap diling modelo, ning kapayapan Kristiyano, nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, panalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kaya katamong parokya,
manatili kay katamu ing tune a pamanyuyo karing kaparang tao, antimong pamanyuyo tamu king Ginoo, nga tamu king induning Ginoo. Santa Maria, panalangin mo kami, ikay makasalanan. Para king kay katamong komunidad, anting pamagmasusi king aldoning pangatalagana ning kay katamong parokya, ampong siyudad. Isunduta sana king kay kabaning panahon, king pamanyuyo, king balang miyembro niting komunidad at karing alwapa nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikay makasalanan. Ngini po doon tamo ing sariltang kapagnasan. Nga tamo king induning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikay Ikay makasalanan. Ipapakiramdaman mo ing kay kaming panalangin, parangking kay kaming parokya, ampong syudad, ing balang metong kay kami maging tapat, king pamanukiking kay kang kaburian, antinong makanano yang megwa ing Birhen Maria, a pinili mong maging indo ng Jesucristo kay kang anak, ang mabibiyat magari manggaman king alanganga. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon matanggapi arapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan na sa ni Ginoo, iting daon karing gamat mo. Hingi ka puri, ang po ni kaligayan ng lagyuna. Hingi ka sa plata, tamot ni mabilog ng banala kapulungan. Manalangin tamo, o ipaming miglalang, tanggapan may iting darawon ming sakripisyo ng kaligtasan, kaniting kapiesta ng alambakas kasalanan Birhen Maria, pepanatilyan meng timawa king pamikasala, manibat king mumuna ng penandit ning kayang biye, at saupan mo kami kapamilatan ding kayang panalangin, at linisan mo kami, karing kekeng kasalanan iting anaduan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kayo, Keka antimurin. itasularing puso yo, Mga tas na laging Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ang po matulid. Tunepin karapat dapat ampong matulid, sukat ampong makakabos ing pasalamatan da ka, king sablang penandi tampong numan karino Ginoo, panalay pa, alang hanggang Dios sa lubos mayupaya, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Emo pepaintulot ing midungisan yung Birhen Maria, king kasalanan ng adan, kitman me king grasya ban maging induyang karapat dapat para king kekang anak, kaya pepa yaninag mo ne ing Santa Iglesia, aganap ng esposang Kristo, esposang maslaga-maslag king legwan, anting Birhen na kalinis-linisan, begit ne para kaya kami, ing talapangabos, ing korderong alang kasalanan. Amilalako karing kaya kaming kasalanan, pinili me karing sablang babae, ban maging talasawop mi, king kaya kang harapan, at ban maging pialimbawanan mi, king kabanalan. Ulinita kambering sablang koraring anghel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupure. Ikapin ning banaloy pa, iking sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog ming espiritu mo buwanti mo, ing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala at parake kamigawa na lang katawan ang pondaya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lubdinawon ning biyena, king pamaylasam pong kamatayan, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso ne ing tinape, dinwang na iti karing disipulo ng ana, kuanan niya iti ikayungan at kanan niya, uling itiya ing katawan ko, amidawon, para ke kayo.
Makanyan mo naman, kay bating apunan kinwaning kalis pasibay, pepasalamatan akat pinuri, inwang naiti ka ring disipulo ng ana, kuwanan niya iti kayo ngan at minom kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayong pangalanganggang tipan, amibu para kekait para karing dakal, para king kapatawanan daring kasalanan, dapta niya iti, anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, yang yan nga ganakan miyo, mapamakalulong pa, ing kamatay ng poning pangasubli ng mebye, daraon miya kaya ting tinapen, ing biyang poning kalis ning kaligtasan, layon ning pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo, ban sumuyog kaya ka. Ikamingan sana misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o yipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato ban may ganap king lugod, kambe ng Francisco ing papami, Florentino, kaya kaming arsobispo, pasyano kaya kaming obispo, emerito, ding sablang pari, lalong-lalo ni Father Nolasco, Father Meg, at Father Jasper, ampon diakono, ating sablang susuyo, king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatid miya minuna ng pepaynawa, king pihong kapanayan, ning pangasubling mebye, idalam mula ating sablang mayango na biye, king pakalolo mo, ketang masalang harapan mo, pakaluluwan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyalang angga, ban kambening naman na Virhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambening naman na apostol, ating sablang santo, mabibiye ka lugod, amibibye lugod keka, king kekabaning panawon, apor yan ang pungap, paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambenat kaya o Diyos, ipang mayupayang tutukagam ng Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Mit mong kapanaligan, king ginotamo mawustangan kaya. Itamongan po, Lord.
ing kakanan mi, king alawano, ibyemo ke kami, king alongeni, ang boni patawad mo ke kami, ding salamin keka, andiing pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, magaye mo ke may sa maging tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami, king sablang marokoy pa malugod mong ipagkalobing kapayapan king panawon mi ban king kasaupaning pakalolo mo. Mitiwama kami parati kim pamanalipaning kasalanan mi kabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan ng pong pagsadyan mi ing panyatang ng mitmong ligaya ning talapangabos mi iya sa Kristo. O Diyos, sa ipaming ginoming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, mula sana babalikdan, ding kasalanan mi, nune, ing pansinan mo ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, at pamayapan ang pong pisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiye ang mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilan man kaya kayo. At keko at tiburin. At nyeni po, malugod tang ipagkalubing kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos, kingapunan ning kordero. Ginoo, matampang tanggap keko. Dapat iagkas na yung amano mo, kumayap na ako. Ing katawan ng Kristo. Amen.
para king organisadong pamakinabang tukyan lareng CGC or Asrets nung nukarentamo maglinya. By the hand ya po, king kaya katamang pamakinabang at tala na pong sasabing Amen. Salamat po. Manalangin tayo. Oy paming malugod king lugod mo pinili meng Birhen Maria at emepe paintulutan mirong isan king kasalanan. Mananasanang iting sakramento ning lugod ikabos na kami karing kekeng kasalanan iting anaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Siklot, tamo po. Dapat king pamagtagulaling ang pamanibala king kalinis-linisa na pangakagli ning Mana Birhen Maria.
Lalam ning kayampunan mo magsakdal kaming magsantong o kalinis-linisan na intuning Dios. Kabang tutunggen mila ring amano niting dalit, ginamit na king pamanalangin ning banal a kapulungan kaya kabaning dakal a siglo. Akakit mila ring sarili mingeni arapan mo, o kalinis-linisan na indumi, ikaming bibilog king katawan ng Kristo, ayat siya king bansami, tutunggen mila ring amano niting dapat ning pamagtagulaling ampong pamipanibalam, no mila titipunan, bayo king sabla, ding kapanayan ampong kaligaligan ding sablang Pilipino, kaniting penanditing istorya mi o Indo ring memalen mi, katutulami ing bansa mo pueblo amante de Maria, balayan na malagod kang Maria. Balo mo ring sablang kasakitan mi, ampon ding kapanayan mi, paulining metong kang Indo, panamdaman mo ing pamagkapilit ming mamili pilataning maya pamponing marok, pilataning sala amponing dalumdum, lilingas-ngas king yato king kasalukuyan, apanawon, induning bansami, tanggapan mo ing dalong mi, king masikan ng agyag ning banalay espiritu, ikami na mismo ing lalapit king puso mi, kaulan mo la, kambening lugod ning metong ay indu ampon talasuyo ning Gino, ting memalan mi ampon ning bansami, ang eni panibalang pon tatagulaling mi keka, uling tuto kaming migaganaka para king paintungulan mi ketiking yato ampong kingalanganga, ring balang metong kekami, ampong karing sablang memalen, lalam na puning kayampunan mo magsakdul kaming magsantong o kalinis-linisan na induning Dios, emo sana pisawiling aklis mi keka, king kagulwan mi. Ibat king pamikasama, pamanampalasan ampong pamilaban-laban, masigasig ampong manyira ka ring memalen mi, ikabos mo kami, ibat king kasalanan laban king biyaning tabo, ibat king kamumulan na king sepo po naning ima, ikabos mo kami, ibat king pamakamate ka ring kalupang Pilipino, luwal ning batas ampong hostisya, ikabos mo kami, ibat king pamaglati king dignidad ning anak ning Dios, ikabos mo kami, iba't king sablang uri ning kayalan katuliran, king biyaning lipunan, ikabos mo kami. Iba't king makasadyang pamandakura, karing kautusan ning Dios, ikabos mo kami. Iba't king pangalako, pamanalastas king mayang pampong marok, Ikabos mo kami. iba't king kasalanan laban king banal ay espiritu, Ikabos mo kami. tanggapan mo o kalinis-linisan na indo ng Kristo, ang aklis mi, mit mo karing kapanayan at mabayat na pupusanan mi, ding kasakitan ning balang metong kekamit ding sablang memalen, mi pahayagya sana misan pa, king mismong istorya mi, antimong metong abalayan, ingalang hanggang upaya ning kaligtasan, ing upaya ning mapamakalulong lugod, lupigan na sana ing upaya ning kasalanan ng pondewa kanayat subos salmi, ibayo na lasana ring konsensya mi o Maria into ng Jesus, amponin tumi, biyampong yumumi, manggaman king alanganga. Amen. Talakad tamo po. Salve Regina, Gemini
Panalangin mo kami, O Santeng Induning Diyos. Manalangin tamo, O mayupaya talanganggan Diyos, sa misa dia, king katawan ng pangkaladwanan ng maligayang Birhen Maria, maging karapat dapat, apagkasautan ng kakanganak, king pamakyagom kambening banalay Espiritu, pagkalam mo kabang pagsayan ming kapigaganakan kaya, mikabos kami sana ka rin kasalukuyan, at dewa ka na talanganggang kamatayan, paulining kayang maganakang pamamilatan, kapamilatan namo rin Kristong ginumi. Amen. Ating pa pong misa kanyan, Sunday schedule, tamo po, the next Mass will be at 8:30. And potapunggat panapon, after the 5 o'clock Mass, atin tamo po nga devotional procession. So, nung bisa kayo po makiabek in procession, you are very much welcome. And still, timpa po nga fundraising event, and kakatamong merch and produce products atin pa po keniking luwala. Anting sawop yu po, lalo na po gaganakan tayong kakatamong pangatatag, ating sawop ning kakatamong pamisundu, king legwan at ing sintingan na po ning kakatamo pong baletalang ina ning kakatamong pisamban maragul. Dakal salamat po. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya mo rin. At bendisyonan na kayo ni malugod at mayupayang Diyos, kilagyan ng iba, ng anak at ng Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine at umenako, king kapayapaan, salamat, king Diyos, magrasyang aldo po kaya kayungan,